Pemirsa nemoning rahina ngembakeni warsa saka anyar siu sangangatus patang dasenam keramo desa adat semata abian basi mengwi Badung. Muali ngelaksanayan tradisi med-medan pinaka pengrastiti bakti majang bisa mampu resi bantas. Sani pinaka cihna suenyane pemargin ring sejeroning medalang putusan wastan gena suci sani kewangun oleh parati sentanem pu genijaya dok galahirien. Sani pinaka wit peri nama desa adat semata. Asa puniki kahanan ngembak geni ring desa adat semati kelurahan Abian Base Mengui Badung. Keramane ngosekin tur kekiras pisan antuk laksanayang tradisi ben-bedan sane kemarkiang ring ajang pura desa pusa desa adat semati. Munggah ring Raja Purana ben-bedan pinaka dreste ring sajoning rastiti bakti majang bisa meresimpu bantas. Melarapan pemarkin parum ring sajoning ngembasang wastan kena suci sane wau kuangun memarking lantur saha suwe pisan nguat selah pemarki. Kantos ring pemuput nyani resimpu bantas tedun langsung mepaice wastan pura inucap inggih punika pura putih semati. Pinaka pangeling-eling ring sajoning pemarki antuk ngembasang wastan pura inucap raris resimpu bantas ngembasang bisama inggih punika nyabran warse ring sasi kedase tanggal apisan nemonin rahina ngembak geni mangde kemargiang tradisi ben-bedan. Pinih ka pertama kelaksanayang sawetara duk sake warse siu 300 sia dasenem utawi siu samas pitung dasepat masehi inggih punika ritat kala pembelaspasan pura kayangan 3 desa adat semati. Dresta punika wit saking kruna basa Bali med-medan sane madue arto saling kedeng. Mesai ring tarik tambang nanging sani mabinayan ring serana sani kawigunayang tate pemarkin nyane saha kewentenan pemain. Med-medan ngangken bun kalot jarang kayu merambat sani mentik ring setre desa adat semati. Dresta inucap kadulurin antuk ngepah pamilet kali likur diri dados kali grup. Suang-suang grup rauh saking solas diri. Sia diri madue amongan ngedeng bun kalot raris kali diri madue amongan ngicikin bangki yang lawan. Uniknya nih ring tengahing pemargin dresta puniki sira kemanten dada sareng sani ngawinang ring panguntat pemargin nyane ake sani nyarengin. Nenten wenten hadiah majang grup sani Molihang Jayanti punika taler nenten wenten paridande majang sani kasor. Sani kaulengang wantah rasa sukacita miwah masikian. Sadurung nyane krama ngawitin pemargi antuk ngaturang sembah pangubaktian ngaturang upekara daksina suci ring pura pusat pura desa adat semati. Raris sawilang kakak ngaturang tipat bantal pinaka cina purusa pradana. Raris wau kekawitin tradisi ben-bedan ring ajang pura desa pusa desa adat semati. Tradisi ben-bedan warsani mangkin taler kaedin antuk sesolahan rejang Giri Putri tari maskot Kabupaten Badung oleh Pakis Desa Adat Semati sane taler kerauhin oleh Angganing Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Ben-bedan risampun puput kelanturang antuk nunas prasadam tipat bantal tur mesalaman antuk ngerumah ketang rasa menyama beraya. Tim Liputan Bali TV.